Minta sekolah, Jong. Cetak sakeng kok, Pak. Oh, ya mungkin kayak cetak nak. Tara apa kita sekolah. Sing aja jago rumah yo. Kok kinter ke sabe. Iya, Pak, tuli mangkat. May nung ginagalo pa. May lang. Nak kena seria. Di Roman mangkat sekolah. Ternyata ya sekolah ro kardo. Benih sekolah ro kardu teh. Arya nyar dateng dari sekolahan. Mulai mulai dari sekolahan pas ikut nyeged ro lorong, Jong. May tak tuli mulai. Iya nyaman lah na anak ngudet Kile burapol kompolan. Penting tak bolos sekolah. Bener-bener. Tayo pa. Iya lang. Duduk mengenangan kaki Cong. Sepacek tahun sebulan nangkok. Tadi hasil sebuah sekolah. Cerbeng tebukan pun tak garing tua. Kenara apa di Jepar lang. Tahu pa. Mi anyar kata Jepar kake. Jir burle burna juga nan noreng. Muna nan TV mentala sekolah. Tak titi masalah. Di dimetin. Ketengah bubu, Par. Demah. Ntar ke sabe. Oh iya. Kanan kaki bingkok ki buri belain. Kan pasalah ben. Ala bende remah, Par. Muntang anak ibu lain genah ma ala ben. Cengkok tak teman ngajarin langkar ya. Ya laben. Cek kena matanan kaki din. Cerbeng tabungan bentah bagi garing tua. Apa? Monde ya tak keneng torot. Keng pan papel tangga syoko na. Ngaranyong kuya alam melan sa anak. Cong. Bede Roma, Cong. Iya pak. Nah cek kibat makan bet, Cong. Kakin can majep pare bele na laban ni ko ki furu. Enjeng ko tak ala ben pak. Ben pole. Di Jepar benikin malai. Romo ro pas lagi kira dek marken na. Munta dek mar kena magi kira, Cong. Ketima keng gile majep par jo yo. Keng takut kaki selanya lah. Saya nggak, Cong. Maki kaki anak tibi, bingko tak kerja lemun kaki kelero. Iya pak. Pak, mangkat deh. Oh iya, saya ngajar petepan nak. Oh, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak langkong gelenon. Thank you, Ustad. Moro kaki. Engki. Poterna panjenengan lah berangkat pon. Ampun berangkat Ustad Matkur. Oh, mun poterna mpian lah karla sae. Salah lah sopan, penter e kelas. Thank you, Ustad. Saya nggak motor apa terabula. Didik kaki pas saya. Menabi meler popuaki cak torot Ustad. Engki. Tikal boleh ki mau terus ya. Nyereng. Thank you, Ustad Matkur. Bisa omput keluar rumah. Pula keng cengit. Kamu gantian mat. Ya. Ini pasti lu udah idul. Pengen ngaring ngirok kolak.
nyaman mat arsa ro moro. Di magkara sa muro dul, cik pati luday tako tuloy na mo orang. Taka bula ka ustad, sa lahat lata sekolah. Taki ko ro, kuan. Siapa seneng mat? Ina datang kenangan mon bolos. Aman din na riyang. Yang kaki mat, kaki dul. Thank you, Ustad. Berde kopi dia. sobung tat, polam pian la phật tat. Ya mun kopi kok tak ngi bekeng mun lopan lo ya berde. Caki boro. Jen sara maren. Ambo. Jok kaki cong. Pacek melera. Bejen sekolah neng rok mengkang. Salah ada iya ki kok rokokan. Rokon siapa ki buru jua? Mat tinggal tat. Pegena. Mat tinggal. Rokon siapa? Mat tinggal tat. Kemana rokon? Luang tung tat. Kemana makin luang situng. Koren boleh? Pon mun koren nu nepak tat pa beulio. Oh iyalah. Tanang ah. Tanang ah. Dek jere. Betul. Makan ke sekolahan. Karo. Dan meremat, ki ke sekolah na yo. Jemuli mai dul. Miki sekolah salah rokok kala. Oh yo mayo. Jok mun mat tinggal bendul mawe. Jok ustad anyar mangkat ya le mole. King lep telepon di mak. Mila mulai sekolah cong. Isu orang kata telat pak. Ya balik kok bentul mawi. Ya mangkar mau dice ya liya. Malah tak telat. Cek nyaman nan dia papan kaki cuman. Parah betul. Make tak sekolah ada apa? Pasang kuan dia pa jadi ya. Positif tak suruh sekali. Ya kan nyaman bapak pengertian juga dul. Aneh mau kadang orang kadi cek kecakan mat. Ketak derem dul. Ampur ngarunan orang mat. Anan tibi nggak kake. Ceng lah datang sekolah cong. Me kulung tak odrok kardo. Iya teh. Edi ngakir cong. Mun ki santreng. Sampo kumpulan rok kardo. Kardo dia kena ngereng ngerasanan. Teti lebe hasilnya kaki acara kema. Iya jangko apol kumpulan rok kardu beni ke ngarasan nanti. Kengin ngangin. Leji ya boleh. Kaki pada bun panan pudin ro. Ting bila yoreng lebe de boy sampai tahina. Ara aja iki ngakina boy. Cek tang boleh antarnya gena. Jok dua apa mak pas cek kecan kaki parka anan orang. Anan orang jaga. Anan tibi torot. Apa kita ngana bingko mun salah teh rodin. Pakun saya papel tang. Mun anan tak sekolah mai torot. Ya apa cek tang ngana mek kaki sebenernya. Ku tak lepas engko deh. Enjang kok tak berapar. King kaki jambu. Cek laku aja ke anan orang. Aturan anan tibi. Anan tibi tak genang aturan anan orang. Tepak kereng tua selopot. Wis teh. Tina cepat terus. Kakek makalah bayi. Tejepar juga yang lakar lapangalan nggak jua. Ya mangkan na cong. Oh dia luang polong ben orang jeng. Cek pastor aki ke pengalaan tibi. Pada kutu ngerti aki. Maka siapa nyaman. Menyala ke orang. Dibudi na beda orang si nyapor aki. Orang yang suruh pengerti ke pengalan. Tinggal ben tibi. Tak ngerti aki ke pengalan orang. Encak benih ide iya teretan. Kaki ceking salah paham.
Salah paham apa? Mun kang ko ocol pangalan seorang tepak jeng. Mun teh kening pakal berbibir jeng. Cok ko cangko. Hurra! Aras saja. Male tak keto menen. Juga anan orang. Anan tibe tak gena. Beda apa tadin? Mek kada kisru. Enten Ustad. Keng mendepak pesan moral. Oh, cocok nih Kang. Malah penonton tak laku tanya pesan moral. Kira apa pesan moral lah? Ki intin sana ka Ustad. Icuman samangken ampo banyak orang sepo aja ganteng kananan orang. Anan tibi tak gena. Tetini kegemberan sekorang saya Ustad. Sakadin tuh Engki. Engki.